En saatu. No fall. Monen reiulf. Potsatmus sälli sulle stromsähul. Musa oloja kiht. Potsatolun itsen tokaa päälle älli, missä mun tohtan kalitse meillä sähtä. Sähtänä maat. Älä osaa päällis. Itsen hastelusi. Tänne. Mä olen jo koskimme. Det on paljon solus kos mieleen. Tapil mistä käydään. Poran näytti koski. Ja moni näkökulma muist. Tykkää. Ajatteleko määrä voilla kun konekas. Mun jutun tehnyt no herra stora erosta tänne koftista tällä kuuman väärällä. Anna chat muupira jäljelläkin jäljellä. Maanaht. Tätä olla sellimä potsporkkun. Alkin kohtuva vihtomlikes logiikilämys salliris. Pyrräjäke kohtna millä serrannas. Ko äänasasi miehjote. Missä Europa joki pirraa hora. Lakakas kaufpaka milmas mettus kiedshastalus. No. Men man paljon jollakaan ei ole peli. Täällä on olla positiiva peli. Tämä on mikä sähkän lähti ofta aivillis. No. Både i Sameting i 2019, vi hadde et prosjekt i Region 8 for noen år siden, og suttet i forskjellige møter i forbindelse med Ørn og den her evinnelige problematikken at vi ikke får til et prosjekt som så gjerne skulle hatt ifølge veldig mange. Og det er liksom vi sier litt skyld på hverandre for hvorfor det ikke har skjedd noe, men vi er veldig glad for at vi er i dag og kan eventuelt få en start på et prosjekt der vi for det første jobber litt med å akseptere og forstå den kunnskapen reindrifta har om rovvilt og om ørn. Det som jeg har opplevd sånn generelt, det er liksom en historie bak det. Det med at de største kalvene er dem som blir først født. Det kommer av at de største simlene ofte føder først. Det igjen fører til på et lengre perspektiv faktisk at det gjør noe vesentlig med reinflokk i seg selv. Det er også noe som er veldig underkommunisert. Vi snakker veldig om tap, erstatning, og så er det liksom det går i. Men det som også er de langtidsproblemene som kalvetap til ørn skaper, er noe som jeg synes vi skal ta med oss. Og det er rett og slett noe som jeg håper vi kan diskutere mer i morgen. Økonomi, det er også noe som vi heller ikke kommuniserer så ofte når det gjelder ørneproblematikken og rovdyr generelt. Det med at sånn som det her, blant annet Røros-modellen, som er en veldig kjent modell med produksjon, har for lenge siden satt opp en sånn agenda, eller lagt oss på en sånn linje at det er kalveslakt som er greia. Det er det vi skal drive med, og det er det vi får subsidier for, og det er det som er hovedattraksjon visst nok på restauranter i Norge. Sånn at det er bare sånn det. Og det er helt fullstendig umulig å gjøre noen endringer der. Og jeg tenker at det ikke er det vi skal gjøre her, og snakke om reindriftsavtale, men det er bare en ting jeg tenker at det er viktig å snakke om, for det går utover oss på mange måter. Dere ser selv hva jeg har skrevet. Det handler om at vi blir oppfordret og har en flokkstruktur på å ha kalv som hovedlevering, og når vi ikke har kalv å levere, så må vi jo like forbannet ha noe i baklomma. Vi kan ikke gå og være blakkturister heller. Sånn at da må vi eventuelt noen år kanskje gå hardere ut på simleuttak og på bukkuttak, mer enn vi hadde tenkt til. Men det igjen fører ikke til samme subsidie, ergo det blir tap.
Så det blir liksom, det ikke bare det erstatninger for det aktuelle dyret som vi får godkjent eller som blir dokumentert, det også mer skader. Så vi mener rett og slett at det går utover bærekraften, og at man må tenke på flere ting, ikke bare erstatninger, men resten av økonomien. Så har vi det som går på fôring. Det som med det her, jeg vil bare si forbaska fôringa, det at det er blitt en tvunget nødvendighet som vi dessverre blir veldig ofte påtvunget. Vi blir påtvunget det i forbindelse med avbøtende tiltak. Det kan være Det kan være at vi har at det skal skje en utbygging i reinbeiteområdet i distriktet, og at man blir eneste måten å kunne drive og fôre på grunn av inngrep. Så man allerede kanskje hatt fôring hele vinteren på grunn av det, eller dårlige beiteforhold. Men så kommer våren, og så skal vi planlegge kalvinger, og vi vet at fra året før og årene før er det et ekstremt problem med mye ørn og mye tap. Og for å planlegge det så har vi noe som heter FKT-midler. Jeg gidder ikke gå inn i hva det betyr, men det vet dere aller fleste. Og FKT-midler har blitt en sånn en hvilepute til staten, tenker jeg. Der de gir oss noen skarve kroner, så skal vi liksom berges gjennom denne kalvinga. Og for oss i Tromsø er det en veldig liten sats. Den dekker ikke mer enn kanskje 2 fôrsekker for vår del, og overhodet ikke noe. Men poenget er at den er kommet som om det er et tiltak for å minske rovvilttapet, noe den overhodet ikke gjør. Men den legger også føringer for men dere kan da fôre. Og så har jeg listet opp hvordan jeg ser på det her med fôring og den reindriftsfaglige kunnskapen i forbindelse med fôring. Og da Bemami chalmahi misi millä hokti bemana misi tällä mi tuodasim holo mohto mi massim holo misit tani alisson ups millä mai vaasian että Bemman outside. Det är allt och god miisi pahtsa sitä hili makkarki puolelle vaasaus. Ja meitäkään onavattis vuodesta. Miisi alki hohtumalla Bemmoi katso porra. Alupes kalle tällä lohpi kalle jäkähteli. Bemma mohtaa. Tällä mihmakkaan kirtaalla ja kossahta Bemma ja lakuporre. Kirtaalla tapuekos missä ällo. Tape vaanisla veilsuotta Bemma. Tappakos ällo lontolotsikaksyhtsi ollut. Tappakalluhtsi peula. Mä toppeli veilustassa. Mis mukakan tuolasti maitilma võtnud valds. Paari
Täällä oktavaattis vuotta, kun missä tätä alua vaari ja kitapa. Ja hastelussa se niin jo ära lite hautti lokalta oli metäts. Tämä on mun taas muistella, jos saatte tadi paha messi porta. 20 haaltuu pahtsalossa Kokkolat. Haaltu sahta ohtsa. Kokkolat maanka jaaltura vuodetista messi ikimeskimä sahta palkta jaaltu. Olen mättä hahta mihin, että mihin tuolta. Missä tuolta tänne? Nuko meisi kottun meisi koko tuolasti tai millä vasta ko sitä hiupa ahti mikal peppa tehko askin niin meisi. Ja just tällä nuotta. Ja mä tiedän, jos mä nyt valtan tän ja mä mies. Te lyhtsyn varra koski fast ollaan meisi, mutta fast jos mikä tuolasti för valten meisi millä ja. Just vill vara svart soutilta tällä. Olemme praktiikalla smöta pau. I misraadi vet kun man ollut kallik toppe tuottarin. Miss hunnan ollut mahjoilla lämpitsää vähän vuoroimelta. Ja kun monen äloluhti ja monen äloluhti. Hörtele. Kun asna muualta makkair politiikalla sanoo. Monen veikkan sistä kiltä vahtisi tuolasti tai rappi, mutta teikka ivara heivälle. Ja temmoista tavallista tehtiin koton mesi melte ja vuotsi tohko kostalatta. Tähän mahdollisuuksia ja pohtan ja rappin tohko ja tekee. Ja poht fasaluluseilla fas oddamessiin koton ja romsaa päältä mielessä no mankkaske park toppe. Ja hiimirta heidätä kohtsuun alitsuuka ohtalla. Mutta hiimirikalta minä honna on ollut stora paikki. No me täällä enemmän syötsi makkar väylysvuottella. Mutta vaks kovii. Mutta mi fett vara ärlaka jutsi. Ahtele ärlakan. Ahtele tohkiubu ahtele lohtimusvuotta paitsi tolli. Kovaihkon tuollesti ja ärä. Hastelussa tuollesti mitä löydämme vähän perhoma. Jos me käy katstakkaan tuollastu me katst. Ja älä oktaa aisille pieppa. Lassi piepman. Takoha. Lassi puhtaalussa, muhto, tuoda massimo.
jos mi sahsutsum no mikä heivä. Att kaksi johkidinka tuolasti johkimies sitä kyys. Jos seurallakaan jotain muuta on suhtaadi samoin mi massit. Tako norkkaa ahta tälle luohtavasvuohtaluksi. Teilutsi mikä onni. Mikä onni massi. Ja lailla muu juttu, ei seurallakka sahtsi jutsuista taata päästä ryhtsillä reutalossa. Ja tahti koilla oktas tuolla oas. Manna mii parti ollut. Tain halki valti kedakkaan oktavuudessa. No kun minä tehty tällä onni ja häjy kohton. Kidala jo. Kidakaksi vähän moktama. Tää ei sattadakaan. Makkarki mokta kummanti. Johonkin mun kirri. Kirja olevakamassa on mahi vuottamalla vaivi. Tällä pian mas meni talvi pian meni kirjaa päälle. Ja juttaa laadoha tällä ahta puolraana kuosnu. Mirahkani tjada. Massi ja ammot. Ja miutse vähän maimonin. Tällä vähän kakkuminen. Tällä kun haastimme, että kirjalla tälle kun se päässä valtisten poholumis. Ei mitään ja maanai ja ei tässä kasolumi vähtsä. No kun pohtin teiskan jo toivokin, ahti vähän saht. Reutelussa hahti ja muhmiin vaasiista. Ja messä ja mihin kirjaa, häjys kirjaa. Häjys kuohtun. Ja kun vähän tähtsä tai lohkin kannassa käykkus. Mun sillä kallistenne koskeneiden huskaleikko opehuumakille. Tähän alkuvaa sausmai mun tälle vaasihin tälle lohpekähtsän ohtselusloukku. Tämä oli adevi. Täällä voi hokas tjöjänplo millä tuotteessa. Kirjaa vuotsin ottaa alajapatsel. Oi jäkki. Joppi tjohkai määrä koskin. Imanan no lahka teki mun tältä outan, kun määrä koski mun mie. Ja mun vuotsin lahka. Ja vuotsin tohkolla mesi tohka ja oitnen, että ahtalle koskin niin tjokkin tjannistjal. Tää hiilenkar kokkuke. Ja maini kun mä johtin tohko saalliri teillä semmonen vaasien lähtää. Tähtää tjokko koko olahalla mait. Erinomaisesti mies. Ja mä rakoskin kotta sama ko ja herra koski. Juotsin ton päivää, kun
min tuolastus valtui vuhti kiistu. Kiistu niillä kohtski kajalta hääli siellä.